Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tu na hin se diwi le min ifon athu ma ipi a hi ma chu phone khoi dan atkitile khoi dan avet na khoi dan head loading iti sim du hamna chu kain se din je chana bula ko na zone again hin vet pin la channel la thane lo set and like share subscribe hin bol pe diwi no kain tem ve okay ki par ma sang kamin chu la bunga hin ka ki pan ka video ha bula ko na zone again hin vet chen ki pa thu kain se na channel la thane la lo set and like share subscribe hin bol pe diwi no kain tem ve direct panutin sa screen a live akan pe din min athu ma ipe te le iphone hi normal a kha a hi le ti a he chi back hin chila hi i khan hen ti ho so ke na mi kha alu ho cho back a hun ball hi lo ti a minimize ball le the na uma le keypad uma le cha he screen keypad uma le min adai ta khoi the na chu adai ta khoi lo na dinga chu ep ball lu ham ti le ma sa pe na hi setting a lu du setting a ilu choi ten le cha hi convention tools ki hi ilu chai ten le cha hi navigation ki hi lu du hana ilu chai ten cha hi izan ham khat umin sweep gesture from the both side ki umin tin virtual button umin tin more hi umin sweep up gesture ki umin na cha hoya che du ham tila sweep gesture from the both side ti ten le langa keypad talo na langa hin itaban mi on le che lo ta ya che lo ta chi chu a che na dinga chu ip bol ngai am example ati ai hoi la ham khana na lut chu whatsapp hama na lut chu na back dinga hi le aning hi ta he na mi le bo back di tai na tabang chung i bol ala mi tam tai a he chu umin tin a he ho chan wan chu nom ta khoi thai na a hello wan chu som khat se boy de chu ti a chu bol di chu ka adai sa na i bol wala mi tom ga su boy na dinga te he ki ban bula ko na zona ge ne present ki pathu ken se ki pa